Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inted ni manang kunching titangdan mo, saan ka de, Pilar? Wan, apay ka di. Pautangan lang araw. Tapno, daigatan ko iti usarag, iti baro at trabaho. Ay nawaw. No kasta, adnan trabaho. Gawin! Isungay kan na ko iti kwarta. Tapno mang rugi ak mutan iti trabaho. Ay nawaw. Kamaudyanan na, matulungan nak matlaangan lakay. Gumatangak to iti naimas ama si Dabakay. Ay katuan na lakay. Oh, manungarot ti ka sa pulam. Umanayan ti sangaribaw. Sige, ikan ka iti sangaribo. Ay, sus. Ngam siguraduam nga adda pagtungpalan na alakay. Wing! Dalag muna ya bakay. Ay nawaw. Anya ngay dagitagin at gatang mo, ador lakay. Flashlight kan ado a baterya. Ah, Ano ngay dagita? kasapulak ti flashlight ken ado a baterya. Nga may night shift ti trabaho, bakit? Night shift? Uy, rabi iti panagtrabaho, iso a night shift. Kastaya. Uy, Anya ngay data at trabaho. basta night shift nga rod. Amangan mo Ay no. di ka nagpanunot iti dakas bakit? Tinapatag, kat makatulong akan ka. Alas 10 iti rabi bakit? Agrubuata kaon, tapno jak maladaw iti trabaho. Unay mat ngamin data at trabaho. Masapol ay arabi eh. Wala. Saan ka di nga imbagakan ka arabi iti jutek? Unangam delikado mat. Kasanulaangan no adda ti masalaw mo di tadalan. Kat pagtripanda ka. Kasano no awan ti makakita kan ka. Ay, nawaw. Kabailak ti bagik, bakit? Sa may isa, adama kay nalak nga armas ka, no bilang laeng. Ala, makaamo ka man langan ador. Isaram ti daw, ta grubuata ko. Awan ka di tinalipatam. Awanan, inalak mo't amin, nagiti ka sa pulak iti trabaho. Ala, agan anad ka nga raw. Sa dinaw, ti papanan ti asawa, Pilar, anak ka. Ay nawaw, da kayo magayam nanang. Kunak no nakaturog kayo matang. Kasanaw kat nakapigpig sabot ti sa uyo iti asawa. Ay nananang, pasensya kayon. Nadisturbo kayo pa'y din. Okay lang kanya, Pilar, anak ko. Kat, sa dinungay ka na ti papanan ti asawam. Rabi ngamrimor pa'y laang. Night shift ka nung amin ti duty na nanang. Night shift? Nay, anya ti trabaho na aya, Pilar, anak ko. Day tatijak amo nanang. Naa, di mo ibaga, di mo sinaludsod ti asawam. Sinaludsod ko, ngam di namot sinungbatan nanang. Ay, kasano nga raw no adamot tanti illegal nga aramidin na. Amangan mat no nag-apply amatyo dancer ijay ile. Ni nanang mat, saan ang maaramid ti asawa ti pampanunutin nyo? Kamodyanan na. Nakadano nakmutlangan dito garden dagiti tattao dito kabangi pang barangay. Adayo. Agam sa nabalay. Ta sigurado asulit mo't ti bannog kaw. Ay nawaw. Uy. Adda pa imbati da ka barbaro nga esprira. Sigurado anangina da ito na may lakaw. Matay ta. Naisa ako ka na. Da ito'y pailang ti alak ita. Sigurado adakkel ton ti maalak a kwarta. Numailakok da ito'y.
Itay pa'y adi ka matagtagare, Pilar, anak ko. Adda ka di parikot mo. Agsapan nanang, ngam saan mo tin anagawid ni Ador? Ama nga, no nag-overtime iti trabaho na. Nga ta? Huwan siguro Alas 10 arimbuar iti rabi No 12 hours ti duty na. Saan pa'y siguro dismiss? Sa bagay, nasapa pa'y matkit di nanang. Imbes asay-sayangam ti oras mo. Agsaga nakakitday, tamapan kamutin iti ayan ni Kunching. Isupay ti malpas mo at trabaho. Agawid to kadilat taday tanga Ador, Pilar, anak ko. Ano tararami din dito garden kau big-bigat parok? Ay, tata. Ay, sapa da sprayer gawit mo? Kain kasla na bambanong ka. Madlaw nga dayo tinagapwa ang baraw. Ay, tata. Huwag nga raw. Ay, amangan no kaya tiyo agatangan ti sprayer ka? No kasta. Ilaklakom dahi tanga sprayer baraw. Huwag tata. Kung nga main. Kasapulak namin kati kwarta. Mayat da ito yung sprayer. Nangina ti kasto iji ilay. Hanggang, uray lakok iti 3,000? Ay, naglakam itong barok. Apay, saan ka alugi dita? Lugi okay lang. Kasapulak ngamin ti kwarta. Ay, nawaw! Ala na tata. Gatangan nyo kumantap no makaawid akmatain. Ay, sigurado nga urayan na kung ti asawa. Ni, ado matinyawid mo groceries, Ador lakay. Sa dino nga'y tinangalaam ka dagitoy. Awan mo ti kwartam arimwar. Ay, sa dino kumapay ngay. Tangdan ko ang nagtrabaho No kasta, dakkel gayam titangdan mo lakay. Ay, sus, dakla talaga abakay. Ay nawaw, nagsayatan nga'y. Ay, mapanak to manan inton rabi Saan mo't siguro nga illegal day ta trabaho, lakay? Ngamin ano ka di nga ibagakkan ka. Asaan nga illegal teraramidag. Apayawan pa nagtalag mo kanya. Sana kasta, kaya't kulaang ti makasigurado. Nay, apa kasta ti lang ayo, tatang? Ay, dakal ti parikot kaw anak kaw. Anyat na pasamak aya. Nakasaritak ni pare Pepe itay. Mapukpukaw magkano ta sprayer binulod na kanyak. Ay nawaw, kadno kagat-gatang yula ang dayjay. Ay, day tangarog kahit. Amangan met no, nalipatan na lang tinangay kabilan na tatang. Wenno, naipabulod na. Ay, awang kanumay. Indulin na kano iti basit akalapaw iti talaw ni di kalman. Ang ami di nagsubli ti agsapa. Awang kanumatain. Anya? Nay, an-anwam day tapuro a kurtina, tatang. Manya kumapay ngay. Usarak ata maturugak iti kalapaw ko intun rabay. Ne, adda ka di manan ti dakos a napasamak, tatang? Ay, agray raman dagitag tatakawan. Mga no siyak ti next target da. Ay na, nasaysaya at sano ipakaamuyulangan ka ni Kapitan, tatang. Ang mga no day tapay ti pakaisabmakan nyo. Ay, hamangan no saan tumanan na maaksyonan na dagaws. Siyak langan ti mga ramid iti pamuspusa na nakaw. Ada na panunot ko nga rambidan no bilang. Ta siyak ti next target da dyan agtatakaw. Unay day ta nakatawa yu, tatang? Kitak lang. No saan nga agnakam da dyan agtatakaw ti rambidan. Agrubat ka din, Ador lakay. Ay, uwan ba kay? Kani, last G-sign. Amumat anay chip ti jutay. Mabiit laang man, Ador. Addala kayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? An-anom dagiti sako, ang nakitak itibag mo. Ay, nakita na kayang dagiti sa ako ngayon sa ganak. Ay, naman. Ay, sana mabalin na mamuan na. No niya ti ikarga ka dagiti sakaw. Apay adi ka makasungbat si ka, Ador.
Ay, siya di mo bakit? Impalan ni Boss dagi sa akaw. Kasapulan na ngamin, iso siya akong timang idunay. Di nakululbudan si Kaador. Ay, saan? Di ka maululbudan kay. Sigurado lang. At dala maamuak akalukan nga aramidam, talaga nga agsungbat ka kanya. Alas 12 ni Terabay. Ang limot imay tagtatakaw. Wano nagdi off. Ha? Ada naka-flashlight nga agturong iti ayang kaw. Ay hamangan no isuday tagtatakaw. Sa mga umay ni pare Pepe dito'y garden ni tikastoy nga oras. Usara kunti puraw a kortina. Sakto magna. Di kaslakton white liday. Ay nawaw, kunakon kay. Mabalinan ang maapit ti bunga dagiti nateng amula dagiti tattao dito'y kabangibang nga barangay. Ay, tinasayat. Irwar konti sa ako, tarugya konti. Anya dis limabas. Nakapuromay. Ay, amangan no, imahinasyon ko lang dayjay. Ituloy ko tiramida. Ay sos, limabas man natin nakapuraw. Hoy, amangan no talaga, white lady dayta. Ay, tumaraya ko na. Ay. Bakit? Adakaon, lukatam tiri daw, pangasim! Umayan, makauray ka kadimot si Kaador. Apay kas na kilangam anagawid. Sapay awan ti Paris ti chinilas mo. Ay na. Kasla na idaramudom ka pa'y. Kita aman day talaga. Malas. Malas na talaga. Ano ka aya? Sapay awanin tibag mo. Ay, kuha nga main, bakit? Anya akwa. Ay, sana mabalin na maman ni Pilar, no? Anya ti puno ng pasamak. Ay, amangan no, isupay ti mangitulod kanyak, iji barangay hall. O anya, apay adi ka sumungbat ador. Ay, kuha, jay, kuha, nakatsambak iti huldapar. Anya, ay sus, naimbagtasan da ka din ang ran. Ay, napo. Naskan nga agreport tayo iji barangay hall lakay. Ha? Ay, saan yun? Saan yun nakasapulan, bakit? Ay, ang yaman tayo kit diti, Diyos, ha? Ta didak din ang randagi jay ahol daper. Nay, anya dagita awit yu tatang. Bagmat kan tsinelas. Kukuha ti lukong agtatakaw dagita anak kaw. Anya? Pudnaw ti bagbagak. No kasta nakita yun asino tagtatakaw tatang? Jakamaw tinagan na. Kabisadok ti rupa na anak kaw. Ay nawaw. Kat itad yung arudan dagita abag kan tsinelas ije barangay hall. Ta ipost da iti Facebook page ti barangay tayo. Iti kasta kat maamuan no asino day tangag tatakaw tatang. Ay, wag. Mga anak pa isak pa mapanak. Ano usam nga ilabati kortina anak ko, ah? Quietly di mo ilagayam ti kabutang day dyan agtatakaw. Sa dino tinapanan ti loko nga asawak nanang. Adda iti sirok ti mangga anak kaw. Agin ina na tanasakit ka no ti bagbagina. Mangibaba inday tanga ador. Ay nawaw. Anyat na pasama kaya Pilar anak kaw. Oh nanang, kitain nyo ti bagkan tsinelas an na ipost iti Facebook page ti kabangibang a barangay. Saan ka di ako kwa ni ador dagitoy? Ay, wun nga agpaiso. Eso, matlagayam nga awan ti Paris ti chinilas ni Adaur. Basain nyo ti kapsyon na nanang. Ay, jak mat mabasa anak kaw. Jak makita. Sapsapulen da no asino ti agtatakaw nga akin kukwa kadagitoy nanang. Agtatakaw? Wan, adda ka no ngamin agtatakaw iti gabyon, sprayer, ken nateng amula dagiti taga kabangibang a barangay. No kasta, panagtakaw gayam ti kuna ni Ador a night shift at trabaho na.
talaga amang ibabain ka, Ador. Di na kumamutan nung tan bakit. Amumot na maditirik na. Nasakit ti bagbagi, kanya pa'y makapagnaan na sayaat. Gapo ka dagiti holdapar, anasalaw ko. Iti dalan, iti rabi ay. Ay nawaw, taagulbod ka pa ilang amin. Mingmingan man anaimbag dagito aladawan, Ador, oh. Kukom dagita, saan ka de? Ha? Night shift duty gaya ma? Ha? Ne, kamalit ti pampanunutan bakit? Di kan aglibak pay si ka, Ador. Itamot lang. Tumakder ka dita, tasyak amis mo timang itulod kan ka iti barangay hall. Ay, sana bakit? Diyak kaya ti may balawd. Tumakder ka dita, no di mo kayat ani kapitan amis mo timang sokon kan ka. Ah, Ha? Taiso timang itulod kan ka ijay kabangibang a barangay. kuha. Saan ko mat ako ko dagita kahit? Anya, saan mo ako kwa? Kat naglawag mo't at iparis ti chinilas mo aginatang mo ti abday ti ladawan. Ha? Tumakder ka dita, tasangwam ti bunga ti dakas nga aramid mo. Ay, nawaw! Pilyam ti agaramid iti nasayaat, iti kasta kat di ka maisagma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.